Ütüye kehenen bihigi efir bıtıgar kolbomut bihigi kündü köröçüler bit. Бүгүнгү бихиги беребит Саха Республикатыгар олонко уонна комус күннеригер анаnar. Катас нехлегер олонко олохпут ситиме программанан үлелебит питератта ол туһунан программа автордырттан биддестере Саха Республикатын культуратын ütөлөк үлехете Вера Никитична Старкова туһунан берини YouTube каналга кирен көрөргүтүгер ыңырабыт. Онтан билигин комус күнүнен сибәстән биһиги быһа эфир бытыгар ыңырдыбыт Саха Республикатын культуратын уонна үөрегәритин туйгунун импровизатор комусчуту Николай Евсеевич Жирковы. Жа Николай Евсеевич баһаста биһи көрөчүләр битигер бу кахаңыттан комустур болбуктун уоннаттан комус историятын туһунан кырытык сехерги түзере. Ütük ehenen kündü görəçülər ehegeni basıran turan hetin yotut günüger saqa siriger komus günün beliyetiyit onan bu kalenihe komus gününe agadda dibin ondan bıyılgı komus güne bir beliyet ügerinden boğalar andıyta komus yine onu müziğe türüttemmite otutsılar. O kızı tığınca 990 hıllaqqa komus uyban kögüləhəninen andıydığı soğutok komus yine onu müziğe türüttenen bilgin üleliyorlar. Ondan ben bu komuska sıstı diyen oğud dağpitten de bir salta hasbıtan oynayıp olaqtağıptım bastan oynayıp var. Men namuluğum bastığı komustar olar dağpinne oğud dağpinne bilgi ılbıt uus büyütüp diyen kırbağakın büyütüp diyen olar bita. Ola oynuyor demir uğete Ona aras arasım yeddağa çoğu komuğu var. Deyti Altuan tüyetinin sıllarga, biye sıllarga onu bile onu emeğine ketiştiri o. Olihim bile men kenet tegehle kem bir tegehalar olur. Ona ağın istafın evet attılar oğlum emeğine harbin tiyemen attılar o dokuna ıngıran olan on yeter etti. Tüyün isteyen bağırdı. Ondan dehedipten bolu ondan men altın ağız sıllarga. Altın altı hıllaqqa Vasığı kılakı kirebber ucutanın beli uus büyütü komustatar diyen o komuğunlan beli klasi higer onunla oskola urukça na festival ve bualar ete. Ol onunla kıtınlaran ona saklar. Maria Vasilyevna bayışı ete. Onu beyte o komuska oynayır ete. Tühatar ete. Ondan çevlahan sığına atakın yen bayıl biyeher sığ bolda. Toy etakın içe 907 onlaqqa ulu hebit Vladimir Ilyich Lenin süs sahıgar barı uluslarından nehiliyeklerine urukna festivaller diyen itillallar ete. Ondan kıttanman arahatın namtan kilderdakları değil. Oğlar oğa komustü diyen onunla urukku iti kalandırışmide erge tiyatr var. Haka tiyatra. Onunla pravitestörüne konseri bitti tuvarı ulağan konseri kondu kıttırdım ambasta. Ondan da polit просвещение bilen dışıya один ol diye tiger ondan kalın üniversiteye sağlığı ringanlar doğru festivalin bollananlar konserde teretiler oltuğuna eder komünist kayıkka toni sinsullarda kayıkka var bir onu üstelik ola te ton sulda konstaydı. Çolorgo ogo komustura diyen edere dengne gösteride. Den o hetton sulda ol tuaq sığına takıptım kendine hetton iki hıllaqqa Bihir Respublika yasısır, Saha sısırın bihen sılığın Moskva'nı Başkiriya ulağan dekada olbuda. Ulağan artista, dram, tiyatr, opera artistlara anigine lina oçolga hanga yüren bitene kembet ulağan operını yürütler, kodulaptan sağalan barı, dram artista barı kıttıla ulağan naha çüyey tuaq dekada olbuda onunla Çaykovska yatının Moskva sağlağa Saha Respublika'nın ulağan kentinin televizyonuna kördür bittere. Üyemi yigar, ontol kıttan çuvança, vanta tahon hıcama kayıper, komustaha skola es kasamanak, bitim kupukar sübüttür, ona dübün, o çolga mençe, uam birin, var hasta. Otan tuaq kanlık matıbı 10 gün yine düğün dolkura. Ya o çolga hıcık, tuaq oğa kolektif hakalar, bu hakabı çeri huğa gata. Birigin elbaq, tete skolaya var, o çolga tu oğa kıttıyta, ansambılın kıttıya sağaya gata, huğa tete. Te дружба diyen taatta kemete Klakinova ansamblı hetton üsün sıllarga törttemide. Olihin bihi Olga Ivanova yete bir rehbet ammattan tane tarbu kine diyen kıhıcı var bita
Ол ürüyanı bollağını bihigi etergede aracıya meclisler etibit, doraba sassır dediğin ürüyanı hukuklar etibit, ol oğu kız bilgin namın olurur. Ol ürüyatiga doğuol bıhıtna min onna Rita Margarita diyen mene halas orosoluktan bir kız iki komuçedi tonda gerekti. Sep ol kenditten min hetton laq ol hüccemin Ivanoviç Alexeyev komus uyban kören ol ansamblı hetton ikillaq tonda. Algısken kendi üniversite ansamblılar hatta Moskva var bitti onu bu ansamblı komuçu bıhıtnan bir komus tapır ondan kelin hetton laq üniversite kiremonta hastanede. Otun bu komus an doydu norotlarga öksülerger bare bitti bet taxola bur Türkta omuktarga eti Slavyan omuktarga me bara bigergenen turar hep. Onu eti enhanar komus anala tuaqqa Bidigin ol komus tuhunan eter bollaqqa komus baro dedu batı bar Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya, Amerika dedu bar. Tuaq biligin komus muziğe iki tinçe kange komus var. Bir henta takı omuk kena. Onda Afrika'da komu var. Tu Avustralya'da tu Avustralya'da komu var, Amerika'da komu var. Onda komus düet görünler. Kolubur demir. İlingi doyduğunda bambu huyuna sirip bambu. Ona tuatay mos, ona mas. Onun bollağına muziğe komus muziğe iki tinçe uğurlağı Friedrich Krediyen Amerika Kutluviyada Musput kolleksiya taltoğuz komu yetbetin komu sübban ispidon şişinin bolan barana qalbıttara o köy komu halton sıllardağdan da kolleksiyalarını verepbit onna kene komus behige erebit biestinçe innitem barete diyen dakastan tonluk etite var onton komus anlanla diyen ton bulurgu titagalga sığanna bastan turar Ekkihinen bola itaral gitar müzik ontu bu kendiki bihi komiteti hüve bir suya estrada müzik atan yuvarlar. O müzika kolubur 10 yıl 100 körüm var. Bidigen uruk na bir körümünden bulurgulu 10 yıl etibit üget bol bu suya tardı diyen bihi uçutallar bu bihi ağa tavarstı baron nuanca tuttun. Onun komuska haqa törüt tardı da suya tardı no sayatta. Ondan ikkihine bola bilin estrada boldu bu. Toy takına tetimnek müzika iline rastan kamsatı kız sanatın töktü estrada. Kolobur saka ben uçta da retiyen narodna yürüye on estradna yürüye vardı. Onu kuduk saydı kelen onu gösteriyor. Onu bolla anı bile çata bol onun tirgiller. Oldu bollar behige karo onu üretebilir amastar törüt bir de ügehi ürettiğinden orta haldıkta. Üç körüngü bolatın instrumentleri tardı hetton hıllaqqa Nikolay Berestov симфонический оркестрга bir soğuta emniler. Solanda kamusi симфонический оркестрам демонна muzыканчы кулгананла били etütler hurubita. Ol barta var. Ol atı bihi atın fortepianını, onna orkestri, narodny orkestri toanyut but ol miya körüng bihitne hanjar. Onna ondan kelim bollağına bilgin eti tuaq panogramana nanyut. Iti mi estrada bir körünge bolar, ole muzgunu kolbanman bu iritim bihitnen komuhu tuttu. Komus tuaq kihi kolayından ıldır. Menak onya toqa bile bir muzikana pite tilli talır muzika bolar. Olihin kihi kolayından anyan hatır canlar altta hette notanı alırlar. O atı kolayından ürüyanı beytin melodiyetinden taharif. İti bihe olapı saydıydı bola toya tavrukuda onluk onyavatlar olur. Suya tardı diyen beylere nar onda kadrı tarıqson onluğu da tuttanlar. Beylin ona ayas bulur bu tergedili oyun instrümenti diyen ona gelen iti tuatay koysu. Ben eddeki yaktırıda yaktarlar dağını attan literatura kirdetinden koyako ban toxsu suyaga berxansı olup dicerılıyor. Udağan uanta taxı batığına yalası komustabitken komustürete yanlış suyuta var. Sirashevski kiniyeti komus xatskata var. Kini mi verepit onna balağanga uvat verer canlar kanahata yaktarlar olur onda komuska oynatında diyelim bir ekipte var. Onda kaydan yavutturay
Tunan tuti haptein tunan kanna dori. Onton ite hakalarga mos komus onna mas komus bar bola hajibten ite kujikta. Mas komus bar bolu hedi toy takna tuah mas komus tuhunan Sergey Zverev tuhunan agam tuhuna aman östien wala aysen Sergey Zverev suribut tuar on okenitiyat bar kene oçorga bilim künüteriyer en kemiger mas komu urustunu kene biler onu oran iti mas komus onu mas komus iti meri verirler. Kolo baraban mi oksan iritim möbetta onu toktu muzika hok iri muzika iritime de Kolo dünger emi oksan dudarın üstüne oksan iritim meri onu kudduk tuttular. Ondan timir komuhuna mola bu melodiyani kolay kanaatnan notalan aynı kısap. Ja Николаев şey ya bu komus tuhunan komus historitin kapsabikker maktanap tunna ja bahasta köreçler bitiger komuska onyan idnelerdir ingrabut. Septere bilin min tuah Sıyya tardı diyen nimatından olata bihegi website sıyya tardı ton tuate betan tetminen oynuyor. Komus dinger bir tuga betan tetim. Hep ondan degereng neti wanna bu kolayına ki melodini taharar. Onu çek sıyya tardı diyenge anıgılı hosani bu konular. Ja Николай Евсеевич Нахачугай мақтал. Онтан етем bu tatta komusçuta Lukan Turnin ны тарды ден этеллерди ник нима бар ден Turnin ны нима ден. Ол тоғыртылаға еті хыя тардыттан. İti bu haka komuhugar uruk seydi niye direvata aspı sübbehi süye anarıya dire yüksün jaktar anyur. 6-10 yıllarga indi yüksün jaktarlar anyur instrümenine gud bir üretip bit. Ondan tığınca toğu sütüyor de hette hıllaka Luka Turinin tattuluğuttan beyte ilik hıznamaytı orduna kulturul hetette kinni ulakan tiyatilgi Moskva tiyen saha oma namastan taatında. Ondan kelen bihen sette hıllaka öpçolorga miye tuğak Moskva korka Çaykovski sağlatıgar taattı iççatların südbetçe iççatidyen ansambılına saha oma nanya hetenler bittere. Hep ondan bollağına bu Luka Turinin haka komuha atagar turu tuer kenken komu sübban etik ki haka komuhun
sayınlarıga onna bu norot beytin bayın bıhıtından törüt üges muzkanı ügehen sayınlar bidontan bastaki gibi bolar kini kini hanallah taatulu kıyı nehiliyeger muzey hallıta 200 yıllarda kini süs sahan belete epit o kini de bulurgılı sığya tardığını olata bıtan tetimne hakalı üges pobun yamanıgıtta beybere diyen tuğiller biter. Tuotay yamanı. Olata kaddırı tayamanı tetimne havastoğandan ürü motivar septühünden beybereleti diyen ol bilineti lukaturinin yamatın bıhıtından sıcak. Bu bihi kündü köröçüler bitiger komus tuhundan olus elbäge kepsäbikker bu komuhun apta kalıpta dorgondan bihi kuputun sürbütün ırahırdıbıkkar barga maktal onotton kündü köröçüler olonko onna komus künden baragıtın össü tögülü agardalibin övüge sagattan kün bugüne diýeri tiyen kelbit südü kultura bit keler de kemnerge bıhanar sol bolan sayda çeçiri turdun dibit jontan bilgin многогранность якутской зимы ден дистанционная республиканская күрәх түмүгүн күрәгин түмүгүн эхияка билихиннери Вильяна Михайловна Константинова. Ütü kehinin boluqtun Tuzkul video YouTube kanalыгар быһа аколбонон олорор. Күндү көрәчүләр бит многогранность якутской зымы күрәк кытачылара сахабыт сире. Жере бу бүгүн биһиги бу бирый устата куяр нөңө ытылыбыт республикатагы многогранность якутской зымы күрәк бит итоктарын билихиннер яхпит. Ол иннене же кайдах, тох, сыллах, соруктах, кимнах үлеләтләр кас номинациянан барда, онна бигини ханнык терилтелер, поддержкалатлар демин, кыратык беги көрәчеләр битигер, кыттачыларга билихиннер яхпин багарабын. Многогранность якутской зимы күрәхпет Саха республикатына народ айымнетін онна социально-культурная технология кейнин. Жокускай көрат культурага управлениятын, Жокускайдағы народ айымнетін кейнин. Онна катастағы Тускул культура кейнин салайыларынан ытылынна. Күрәхпет сылынан соругунан болла Саха республикатыгар таланақ жон таланын кенейгеға тахары, өйөһүн сайыннары, толоратчылар репертуардарын хаңаты, толоратчы мастерстватын үрдети, онна самай бир сүрүммүт сахабыт сирин кәрі кыһынын көрдөрүү болар. Бу күрәхпет ағыс номинациянан ытылынна ол көрдік декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, фотоискусство, видеоклип, вокал, усуран ағы, авторскай айымнеларга күрәх онна сахатаңахын кәрәтин көрүүден. Бу көрдік сүрдәг улханнык ағыс номинациянан бихи күрәхпет бирый устата барда, онна бу манна үс астарыттан хатчыға хоқ юхә жоммут кытынна. Уопсая күрәкка ағыз сүз алтуын бир кихи кытынна, онна географиятын ылан көрдіққа сахабыт серин улустара чиста барыбаллар. Инегінен бәйбітін онда хекетіне күнді көрәчілер ағарделейбет, дистанционный форматка барбыт болан бір еме үчігейдәқ, тоғы детер, бейеқа қағанда кітті батақ, қоту улустара. Бұқа бары қаз бидді улуға бар, онын күнді көрәчілер қоту улустар бұдын әме ағарделейбет, бей көрдік бұ
Биги хаяп балахынне бут эхиха тиен эхиги бягат үйрөтер огогутун онна бягат бу саятчылар мастерстыбагытын кең айгага тахарбыкытынан эмиягар делибит. Жара онна бу күрәкпет боллагана кас бидди күрәк бәйте туспа координатордардах онна кас бидди номинация ныт барта туспа жүлүр сүбә көрдөһөп онна нагарадалахына эми барта туспа болуга ол курдук колобура сорох номинацияларга гран-прилар баалар, сорох номинацияны бихи Инстаграм сетимигер уктубут, онна көрәтчү бихире биледен бар. Хорох номинацияларга холара лауреат, бастыгы 200 степеннere, онна дипломаннар баалар. Того барытын бу Инстаграм сетимигер тахарбатыгы тедаққыдна нахал бәхуле бар, бихиги бир ниманы холобура бу видео, вокал номинацияны уктубут, оны бахалыста кирен көрүн, тускул хатасы Инстаграмга. Онна тохтути хамбарамыт видеоклиптары сахасырын туһунан устубут, ыллабыт видеоклиптарын гоқпут. Салгы боллагана бу хорох үлелери эхе көрөккөт, биһиги бу манна бу YouTube канал бытыгар пятница айы тахсабыт, онун бу аксынны ыйын быгар прямой эфирге хаттан артан колбанун, оны көрөккөтүн сөп. Жара билигин боллагана бастыкын номинацияны билихиннер емете, бу манна декоративно-прикладной искусствоны билихиннерербин көрүңүлләң. Бу искусствоға опсая 100 төрдөн агыс участникытына оны үлелері болны 200-тан тақсы үлені көрдүбүт. Котулустан эпидем көрдүк опсай үле болны кихикытынна. Бу манна боллагана бу бейтин игер кылттан, мустан, хартан, бисер, суташ, фанера, мас, вышивка, картон, вата, пластилин, тестопластика, фоамиран үлелеринен туспа хайдан возрастной категорияга ол игер эмия хайдан үлеләтеп, онун сүрдәк кең номинация болла. Онтан бу үлелер битен сыналатылар Российская Федерация ütүләк кодугунга Саха Республикатын культуратын тойгуна скульптор, үргел выставочный кең сүрин специалиха Михаил Слепцов, Саха Республикатын уран оңхоктарга Нуротун мастера Людмила Савина, онна Юрий Гагарин атынан аныгы культура искусстватын кинин изобразительный кругок салаятчыта Эльбах Республикатагы город тахмагары тылыбыт көрәктер тарибет эме салаяр быт Анна Анатольевна Еремеева. Билген бихе Анна Анатольевналын бихе фирга тахсык быт, холбан окпыт. Она кине опсай бу көрәкка тох кайда үлеләре көрбүттерин, бәйтин сыналыр сүбә быгытынан тугын мнениятын тияга. Жар Анна Анатольевна Итөке хәннән هاي البخ كتاتشو دفع ذكي أو ها لورده بولو olus talanlar canı olur tam ha kim tut dari yakın bagarabın kan tireyine kırcık üdük tahımnak lederi tutar tehdaganı bigi bu birime iddibilinin idolubut kürek da bollar görevde naha intereyine bu teriye bu kürekka kötten hettelegir bu hasta olurga diyen tuska ipakka je gelgen ona evet böyle o taraf kötü kadar olur bu onu hakları gen ülke kanadı gen çoğalan etiyene tehe onu da bu kını bu canına varılırlar ulan maktalı onu ödük sitihileri bağırı emete diyenin teredderim. Bu ben olus diyen intereyge bütün karanlıkları dön böyle ulus ay şöyle batık sergen diyelim de etelgelerin hakikaten onlara gitken yöre kötü gördüm. Anna Anatольевна бәте ме бу республикада мыгар хар мусон октарга бәте оңорон эме бәте кистерди быйыл Анна Анатольевна барагат таханна бет республикада мыгар тахсан барды баглакта быйылгы канна эмет күрәккә кытты хагытту
мусоңа хоктарга генте былырын хыжыбыкы курдук. Ага, бұл қарың олқы күттары бұрғын. Ага, күттары бұрғын. Ахана чөй ити биги үлелер битигер мей дие бага холора хинкеллага ди хайдак. Холор бәң сыналабыккар. Ди. Аха. Бұл тұның мұқтары сөті көлі теметін халдық таңнақтар олық мұқ. Хыналыргы гырхан хогус болоди. Көрөргө батчал бехулени көрөргө. Сеп Анна Анатольевна мактал. Саландырын көргөдүлер. Аха, Анна Анатольевна мактана бит. Мактал, Аха, иә. билген жере жонор бут сыналабыт үлелерин биги тинне кракый видеоролик оңорду бут. Олонна амбастан бу декоративно прикладное көрдөрөк бут. Онна үксүн биле кыйылактар лауреаттар үлелерин уктубут. Оны бахалыста көрүн бәягыт кейинин эме. Айте мен саңара турар кеммер көрдөрүяктары, онтон мен боллагана бу номинация быгыгар биле араксыбыт конскай волас, бу кар мус оңоктарынан итбарыягым түрген багайтык аттаталым лауреаттар эретебин. Хеп онтон киме петакпин комоюман бу дипломант үрдүк атын эхиха бука барагытыгар бу ый бүтөр дере. Дипломнар гытын ытыакпыт, онон долгуюман декабрь гадлы дипломгыт барта тияга. Деря изделие из конского волоса. Лауреат первой степени Надежда Никулина, Момский улус. Лауреат второй степени Анастасия Иванова, Нюрбинский улус, село Малкай. Лауреаты третьей степени Макарова Татьяна, поселок Белая гора, Абыйский улус. Лауреат третьей степени Егорова Дарьяна, село Чумпукатал, Момский улус. Хар онна мусоңоктарга. От 45 и выше лауреат первой степени Елена Афанасьева, Мегина Кангаласский улус, село Первая Тыллыма. Лауреат второй степени Сергей Майоров, Чурапчинский улус. Николай Винокуров, Среднеколымский улус, село Налимск. Лауреаты третьей степени Яна Григорьева, Момский улус. Ковлякова Евдокия, Момский улус. Попова Изабелла, Нюрбинский улус. От 30 до 45 лет лауреат первой степени Геннадий Аллонов, Уселданский улус. Лауреат второй степени Алексей Осипов, село Хатасы. Лауреат третьей степени Александр Прокопьев, Алайховский улус, село Русское Устье. От 15 до 20 лет лауреат первой степени Эрчемен Игнатьев, село Ытыккөл, Таттинский улус. Лауреат первой степени Василий Сафронов, Татинский улус. Лауреат второй степени Леонид Поленов. Лауреат второй Максимов Альберт. Лауреат третий Хабаров Дима, Момский улус. От 3 до 13 лет лауреат первой степени Леня Константинов, село Хатасы. Лауреат второй степени Алеша Хабаров, Момский улус, село Соболах. От 4 до 6 лет лауреат первой степени Юлия и Ульяна Румянцева, Усть-Алданский улус, село Сырдах. Лауреаты второй степени Антон Оконечников, Мегина Кангаласский улус, Дамир Герасимов, село Сунтар, Сунтарский улус. Коллектив группы Кюнчан, лауреат второй степени Среднеколымский улус, село Алёка-Кёл. Дипломанты, их очень много, поэтому мы перечислять не будем. Вам в течение дня будут... мы отправим вам всем дипломы. Изделия из бисера и сютажа. Лауреаты первой степени Алена Федотова, село Сардanga, Сунтарский улус. Мария Попова, село Крест-Халджай, Тампонский улус. Лауреаты второй степени Трофимова Алина, Алайховский улус, поселок Чахурдах. Иванова Виктория, поселок Кызылсыр, Вилюйский улус. Павлова Мария, город Якутск. Лауреаты третьей степени Ангелия Бапосова, село Ытыккөл, Таттинский улус. Изделия из картона, ваты, пластилина, изолона, там, где было очень много участников, фетра, фоамирана, тестопластики. От 3 до 6 лет лауреат первой степени. Картина в технике торцевания из гофрированной бумаги «Мой север». Это коллективная работа. Детский сад номер 102 города Якутска. Лауреаты второй степени Третьяков Егор, Среднеколымский улус, село Налимск. Лауреат второй степени Горохова Светлана, Устьянский улус, поселок Казачинск. Сивцев Марк, Устьянский улус, село Усункёль. Лауреат второй степени Малышева Айлана, Чичмахская СОЖ. Лауреат второй степени Осипов Никита, Чабыев Максим, село Хатасы. Лауреаты третьей степени Назарова София, Романов Эркён, Попова Чемелина, Бардей Милена, Ушницкая Туяра, Попова Кира, Глушко Дарина.
Остальным конкурсантам вручается звание дипломантов. Так, идем дальше. От 3 до 10 лет лауреат первой степени Рафаилова Диана, Соловьева Виктория, Хангаласский улус, село Чкалов. Иванова Наталья, Хангаласский улус, село Актемсы. Слепцова Диана, Никулин Эркин, Алаиховский улус, поселок Оленегорск. Лауреаты второй степени Третьяков Виталий, село Налимск, Среднеколымский улус. Малышев Ариан, Татинский улус. Сивцева Ванесса, Татинский улус, село Булун. Горохов Тимур, Никулин Сандал, Алаиховский улус, поселок Оленегорск. Остальным участникам вручается звание дипломантов. От 11 до 14 лет лауреат первой степени Аяна Эверстова, село Хатасы. Также Сандара Самсонова, Усть-Алданский улус, село Тюлях, и Эверстова Аяна, село Хатасы, тут руководители совсем другие. Никифоров Артем, Татинский улус, лауреат второй степени. Инга Федорова, Усть-Алданский улус, село Тюлях, лауреат второй степени. И лауреаты третьей степени Эвелина Федорова, Усть-Алданский улус, село Наяхы, Дьяконов Аркадий, город Якутск. 15 до 20 лет лауреатом первой степени становится Алена Харитонова, Усть-Алданский улус, село Наяхы, лауреат второй степени Саина Андросова, село Танда, Усть-Алданского улуса, и лауреат третьей степени Неустроева Мария, Тампонский район, село Крест-Халджай. От 30 лет и старше лауреатами первой степени становится клубное формирование «Джогур», муниципального бюджетного учреждения Дом культуры «Каталык», город Нюрба. Астрельдина Ольга, Хангаласский улус, город Покровск. Лауреатами дальше первой степени присуждается Наталья Оконешниковой, поселок Сангар, Кобяйский улус. Лауреаты второй степени Наговицына Ирина, город Якутск. Ушницкая Мария, село Черкех, Татинский улус. Прокопьева Любовь, село Дерень-Чураптинский улус. Ксения Иванова, город Якутск. И лауреаты третьей степени Валентина Иннокентьева, село Чукар-Нюрбинский улус. Ольга Николаева, город Нюрба. Баишева Ульяна, село Тюнгюлю, Мегина, Кангаласского улуса. И Жоржетта Тикиянова, горный улус, село Магарасы. Так, следующая возрастная. И остальным участникам вручаются тоже дипломы участников. Дальше идет номинация «Из дерева». Тут тоже очень много работ мы получили. Лауреатом первой степени становится Сеня Неустроев. Лауреат второй степени Амосов Денис, поселок Бала, Верхоянский улус. Лауреат второй степени Георгий Савинов. Лауреат второй степени также Айко Аргунова, Татинский улус, село Сатабыл. Игнатьева Эмма, Федорова Полина, Момский улус, село Соболох. Лауреаты третьей степени Хастаев Джулус, Мярин Андриян, Тампонский улус, село Кескиль. И лауреат тоже в этой возрастной категории Слепцова Мила, Момский улус, село Соболах. От 30 лет и старше лауреат первой степени Елена Тарабукина, лауреат второй степени Иванова Туяра, Нюрбинский улус. И также она получает тоже лауреат третьей степени. Дальше шитье и вышивка идет. Лауреатом становится Саяна Готовцева, Усть-Алданский улус, село Тюлях. Лауреат второй степени Семенова Туяра, Жиганский улус, поселок Костатем. И лауреат второй степени тоже также становится Семенова Туяра. Тут тоже 2 работы по 2 номинациям. И старше 30 лет лауреат первой степени Болтунова Зинаида, город Якутск. Попова Мария, Тампонский Крест-Халджай. И лауреат третьей степени Петрова Вера, Усть-Алданский улус, село Сырдах. Это обладатели, я назвала лауреатов, победителей декоративно-прикладного искусства. Так, идем дальше. Номинация «Фотоискусство».
В этом конкурсе всего участвовало 116 человек. Участники отправили на конкурс более 350 работ. Членами жюри работали Мичель Яковлев, председатель жюри, известный профессиональный фотограф, заведующий лабораторией корпоративных медиа Северо-Восточного федерального университета, член Союза журналистов Российской Федерации, эксперт чемпионата WorldSkills в компетенции фотографии. Светлана Павлова, начальник пресс-службы Северо-Восточного федерального университета, член Союза журналистов Российской Федерации. И Вадим Скрябин, известный профессиональный фотограф new.ekt.ru. Сейчас тоже будет, да, видеослайды, фотографии победителей. Победители конкурса возрастной категории от 3 до 6 лет. Первая степень Алгыс Степанов, вторая степень Верховцева Нария и третья степень Федорова Настя. Категория от 7 до 10 лет. Лауреат второй степени присуждается Тарабыкину Сандалу и Черемкиной Лие. Лауреатом третьей степени становится Харунов Эрик. Возрастная категория от 11 до 14 лет. Плюхов Данил. Лауреат второй степени Шкулев Артур. Лауреат второй степени Ангелине Слепцовой. Возрастная категория от 15 до 20 лет. Первой степени присуждается Ермолаева Ксения, второй степени присуждается Джулустану Аганюрову и третья степень присуждается Новгородовой Саине. Возрастная категория от 21 до 30 лет. Лауреат первой степени Айна Павлова. Лауреат третьей степени Сардана Старостина. Возрастная категория от 31 до 50 лет. Кудрин Максим, первой степени Герасимов Эдуард, первой степени Бурнашова Сусанна Викторовна, лауреат второй степени. Возрастная категория от 50 и старше. Константинов Андрей Васильевич, лауреат первой степени. Родионова Людмила Ивановна, лауреат второй степени. Корякина Сардана Дмитриевна, лауреат третьей степени. В номинации «Зимний пейзаж» первое место занимает Шкулев Артур, второе место Айна Павлова, третье место Ангелина Слепцова. В номинации «Портрет» первое место присуждается Сандалу Тарабукину, второе место Андрею Константинову и третье место Юлиане Зиновой. В номинации «Зимние причуды» первое место занимает Чикачев Роман, второе место Попова Елизавета и третье место Трофимова Розалия. И всем участникам высылается также электронные дипломы, звания дипломантов. Итак, дальше приступаем к следующей номинации. Номинация «Зимняя якутская одежда». Ага. Бу номинацияға әме хақылығы төттіргәбін. Бу номинацияға әме боланы сүрді қалбақ интерехіне үлелері көрді бұд. Онтан бігі өстел бәғі көріяқ бітті хана бұд арыдағаны ағая қоғыз болан берді ду. Қайдақты но хана бұтын тәрбәппет әхил әме көріяқ бұд. Биттен бір жонтан остан осқа баран өсте үшөй қартысқалар, өсте үшөй үлелер әхил келектірден әріні қалы бұд. Онтан бұ жыриға бігі қаманна үлеләтілер историческая наука кандидата, доцент, фольклор, онна культура, Хотуглулинге университетін доцена, Саха республикатын народын мастера, бұ Саха таңағын чинчиятчы, үйретәтчі, онна кен араңаға тарғататчы Светлана Ивановна Петрова, Саха республикатын народын мастера Дарья Семеновна Козлова, әме бәйті общественный түмсүйлерді, әме бұл кыбытык дегеннен республикаға, оны сақсыргар әме кеңнік тарғамыт салаятчы бігітнен білдер, онна Хотуглулинге федеральный университет, Хотугу народтар тылларын, онна культураларын үйретер институт магистрана. Киснафон Дмитриевич Уткин атынан Нюрбатағы народтар доғырдығыларын түмел үләхеті Кучурова Таисия Аркадьевна. Білген әмейте туққа тақсыяға, экранға үлелері әхе көріоққыд. Бұл номинацияға мея қасты көрігінен арғысты ол күрдік традиционный, стилизованный, оғы кені онна новогодней. Онтын бұл традиционный денге бастығы степеннәқ лауреат Майя Жиркова, Верхаянская улус, Верхаянская кората, Марфа Сидорова Татта, Полина Федорова Марха, Инна Архипова Хангалас Чкалов,
Онна Людмила Савина хатас, Елена Филиппова Нюрбалуха. Иккис номина лауреат ат иңериллер Нюргиана Савиноваға бүлүй кората. Так, Иванова Александра Петровнаға Жокускай корат, Сидорова Марфа Афанасьевнаға татта ытык көл. Онна Аргунова Любовь Васильевна амма селеннете. Халгы барабыт. Стилизованнай таңастарға керебет, бұманна бастығы месті ылар театр мод Айко Муамалуха, икис месті Игнатьева Эмма, әме Муамалуха собалақ бөхеліге, Яковлева Саргыланы үхіс тепеннәқ лауреат Нюрбалуха Малыкай. Онтын саңа жыллағы таңасқаманны бейе қарас, интерегіне өлелер келбеттер ол күрдік хүрді қалбақ кейтчісқаны оңыр бұтын ұйттылар бастығы месті. Евдокия Михайлова Юхәбілі, Онна Дьяконова Карина Чоранчик, Джиссат Кебяи Луха Ситте, Иккис месте Иванова Ольга Жокускай корат, онна хүс местаға тақсар Горне Луғын Берджигастақ Осипов атынан ортоскола үйернәтчілері кірі күйінден коллекцияннан, онна оға таңағығар бихеме манны көрбеппіт, манна ме бихеға хин сүрдәғ әлбәқ үлі кейдбіті, бастығы местені ылар, Лия Соловьева мәңі қаңалас, иккис местені Нюрба Марыттан Камелия Яковлева, онна Амма Балугургуттан Варвара Константинова, Мария Иванова, онна Лилия Герасимова, Жокускай корат. Онна бияха манна биреме чөбай үле бар, мода ден ыппыттар сақатаңығын, бұ күйінгі таңығы сүрдәқ чөйдік оғылырға тикпиттер әті, оны мода бұғытынан жиссат қаста жиссат кытты бұт әті сүрдәқ интерегіне көрерге ме ол күрдік маңнайғы местені ылар. Светик, семисветик, ден Жокускай корат хүрбе үхіс номердақ жиссата зимняя сказка ден коллекциятынан. Иккис месте не ылар Ай Шайн студия моды детского сада Мичиль, село Чурапча, Чурапчинский лус. Онна үхіс местен ылар зимняя фантазия ден әме моданнан кытты бұд. Кескил оға садын Жокускай корат үріметчі группата. Хобы күрдік кыйлақтары тысты доқсын тұғынан ағардылы бет. Өсі дағаны кыттарын білеген салғы номинацияны білігіннерергер. Меманны ұңырақпын бағарабын изобразительный искусство номинациятын координаторын Виктория Андреевна Иванованы. Кехенені күнді фестиваль бұткыттылақтара, көрәтшілері, сәңәрәтшілері, сақасырын арас мұнықтарыттан сылжар ұрғой абылаңар ұллары бұд кыттылақтар бұтығар мақтанан тұрамыд. Дистанционный бұғылақ ұтылы бұд фестиваль ихінен изобразительное искусство көріңін түмікті бұд. Республика арас улустарыттан 200 четтен тақса үлі саяпката кирбететтен кәтән сыналан бейін 2 ұрғой талылан кыйылақ меселерге тегістілер. Бары да олыс таланнақ, жауырдақ, бары да ұраты, арас үрдік тағымнақ, уанна интерегіне үлелері жүлір сүбелер біт көрділер. Ургуй хайысқадығар жүлір сүбенен үлеләтілер. Заравняев Федосий Николаевич Красноярскайдағы ойылыр жүхінір искусство институтығар 6 сыл тұқары үйеренерін кемігер Россия үтөлі құдоғынуға Александр Клюев салатаннан айымнилақтық үлеләбіт. Тұс бұстапкаларын тұрор бұд білеген Романов адынан Жокускайдағы ойылыр жүхінір училище специальных дисциплин преподавателя. Шелковникова Акулина Романовна Романов адынан Жокускайдағы ойылыр жүхінір училище живопись отделениетін выпускницата. Строганов адынан Москватағы художественной промышленной академия выпускницата. Саха Республикатын ойылыр жүхінір искусство национальный музейін специалиха. Уанна білеген беге бұхайферға тақсықпыдың бағарабыд, қайысқабыд жүлір сүбәтін председателін кітары Слепцова Пелагея Николаевналын. Үлі бәтәрәні Саха Республикатын бәчәйке уанна культураға тойгуна. Романов адынан Жокускайда художественный училище выпускницата. Саха Республикатын народ айымниетін жетін ургуйдур уанна оңыран тахарыр искусствоға специалиха. Ургуйга наивный искусство ден қайысқа Саха сергер сайдытыгар любитель художниктары кітары Тухалыман үләғә улаханлык опыттақ Пелагея Николаевна санатын істеқайын. Итеу кейінен күнді
ката салактактара аны кытта жогордах сон маны художниктар. Бу үләгәтин оттан биһи көрдүбүт үстүннәк күннәк баһарсы кенниттен түмүккә келен олоробут. Онна бу тугунан эрбәк күбәне берехтин барабын. Ол иннене хигне кайгыбын үстү байлелер көрдөрдүгүт. Үрдә галбак сүз бен икке кихи кытыны ылбыт эбип боллагана 200 такта үлене көрдөрдүгүт. Онтан биһиги таллан биһенер үлетин үчүгей ден тыналатыбыт. Оттун барыты чүйдер ол гынан баран биһен үчүгей кыйла. Талдыбыт. Биһиги таат оолары кыттыбыттары үстен алттан саастаактарыгар, сеттен 10 саастаактарыгар 11 саастаактан 15-теригер 15-терден сүйүрбәгә дылы баны улахан жондар. Биһи боллаган мандык ден сана кел дибит. Улахан жон бәйлер хататыбы себебитин оттан толкуйбутун онна бердиби үстүнү быха. Вот итинне туак тиякпин этекпин барым. Дисса тоголора үстен 6 хаста оголор бу оскуала оголорун кытта кайдакта теңге даже бу улахан наивный художниктар уруйдарыттан профессиональный баатык уруйдабыттарын биһи ону итегалбеккебит. Онна кайдактааны бу мандык үст хаста ого 6 хаста ого мандык итен уруйдабат ого бастан уруйдугуттан кыра точкалардан сагалар мандык сайыннаран бачак курдук оңгорор онтон туору кутуяк курдук форма тахар онтон туору хибилигин колобура теминен көрдөкүнө кинер робот курдук жаннар ортулар. Вот ол оннук уруйдур оголор кайдактаган ити сложный багай тугу композицияны оңорбаттар. Бу манна оттан салаячылар илилерин ураллар. Салаячылар, конечно, кинер бәйләре ме дестаттарын иникетардаллар. Оннотон бу оголорун үйрәтелдәре, үйрәтелдәре кәрәктәдә үтү дела. Ол гына баран кинер илилерин урбаккара. Нанык сите ого бәйтер уйдабытын полностью мандык үшөйдүк краскалатан көрдөрү композицияга үйрәтелдәре дип коюйдылар. Антон туктен бу 200-тен такса үлага сетети хук үлелер выставкага, республиканский выставка тем более үле гитар болдактардан бу сете краскаланылыбы үчүгей сиппит үлелер гитарлары үшөй болуты болду. Onu bollarına onluk üleler mi siteti hoğuleler bağlılar ete ondan böyle üçüncü kapsamalayası gımmataklar ona tuğ böyle oğullar uruhidlerin könlerin biri ulakan kihülete çoğulkay boşakları göster. Olhin etiyek bütün bağırır. Anıgıstıgıttın oğul beyat uruhiddanı ipütün behi üttün biler bollak. Oğul tahımnaktı uruhiddoktağay bu altı hasta oğul. Ondan onunla 11 sasta, 11 dehter, 15 seriger dılı olu şişi ülelere kadar razı göster. Bu cisa toğutun tahmıttan namı ol gınan baran bıçakçı kinyer uruydağıdır göster. Üleler bağlılar ona öte yayını mülefektağıdır. Конечно, ол камласпиттерейн көстер гынан баран олу шиши олақ полностью бүппүт законченде үлелер бааларын бити хатаатыбыт. Өңүнен маны көрүүтэ композиция быхытынан оннотон туак ого үлетинин бәтин кенигинден саяк бар. Вот итинник этен туак оголорга макталбытын жердекпинен баарыбыт өссө кытта турдуннар санааргабатыннар кыйлаактары агар делиблит оннотон аныгыс кырыйга ме туталларын уруйдуларын үшөйте кыйан керден берелдер болдулар
Только бәлерин илилеринен булыр оңрун тахар. Болын хәкәмия Пелагея Николаевна курук бигини кытта тәңне алтыхан үлелер гитигер, бияга курук сүбә ама берер гитигер, онна бу республика ихинен любитель художниктары үрдүк тахамга тахарар гитигер барга мактап болду. Онна многогранный Якутской зимы фестиваль уругуй хайыскатын кыйылахтарын үлелерин экранмыдыгар көрөкайын баалста. Жере үтө кэһэнэн болуктун биһиги кем куяр сахабыт сирин арас мунуктарыттан биһиги биэрибитин көрө олорор керени карахсаатчилер үтүүнүксетаатчилер. Билигин биһи эхияка художественное слово ден номинация бытыгар кыттыбыт жоннор тустарынан, айымнылар тустарынан кепсетияхбыт. Оны бастатан турамыт бу быха бери боларын быхытынан татты улуһуттан кыттыбыт чөркөх нехилегер бар народный театр сүрдәг үчүгөй үлени ыппыта. Эндегенен билигин биһи Матрёна Петровнаны кытта кепсетияхбытын багарабыт. Үтө кеһенен Матрёна Петровна.
Тылы интерьергир жоннорун буннян бу сетинни тымны дебекке каарга таксаннар сорого бейлерин кохоннорун сорого бу аптардар кохоннорун үеретеннер хүрдәгы чуйдик бу сакабыт сирин айылгата кыһындагыны керетин биһиги сахалар тымны каар кыһын тыл силледен иңнебеппитин көрдөрөн сүрдә чуй үлени ыппыттара. Матрина Петровна бар? Саңағын. Бу оны теңе отон боларын курдук, атын бары номинациялар курдук, бихека бу усуран агыга үс сахыттан этерге дылы, сетті он сахыгар дылы бары кытыннылар. Билден турар самай элбэх кыттачылак, хамай активный группа үһүттен алтатыгар дылы. Олата биһиги ого уһуянын оголоро бу төрөпүттерин кинилер итээчилерин уһуячыларын көмөтүнен тагыстылар. Онно төрдөн бир кихи кытынна, төрдөн бир ого, онотон ол кас бирди ого бете салаячылак төрөпүттек болар де. Оттон биреме тугун быһытынан биһиги холобура мен өссө төгүл манна өйдөтен этиемете биһиги бу туокпут маннык түмүк таблицалар быт катас бу тускул культура кинин сайтыгар бар булуктара онно кирен көрөк кутун сөп электронный почта бытыгар көрөк кутун сөп оннан биһиги бу эхигини гытта үлелеспит жоннор эме бидди беягытын гытта үлелехпит идинник ген турамын оттон бу бүгүн кеһе бу лауреаттар аттарын кандыгын дехин жону гытта үлелебит жон быһытынан лауреаттар аттарын аттан ахыякпытын багарабыт. Первое место в номинации от 3 до 6 лет занял Тимофеев Арсений, детский сад 102 «Подснежник» города Якутска. Второе место занял Астабунаев Эльдар. Он ходит в садик Семисветик, город Якутск. И третье место заняла Устенкова Амелия, детский сад «Сказка», Среднеколымский улус, город Среднеколымск. Так, от 7 до 10 лет бихекаманна гран-при бар, бери бүтехигер боғыны истекпит, Саша Винокуров болла, манна гран-при өймөкөн улуғын томтор ортос колатын веренәтчете жыл оғуға ден қоғанынан. Бастакы местени ылла бу устатта, таттылуғын устатта осколатын веренәтчете Байышева Таня, алампа саңа жылден қоғанынан. Онна лауреат, 2 степеннәк лауреат боллар Решетникова Милена, суотту ортосколатын оғыта. Үхіс местени ылла Никола Григорьев, Кеша Григорьева Лида, кампа ортосколатын бүлүүлуғын оғылары, блок қоғанын, ветхая избушка ден қоғаны ағандар. Онтан 11-14 сағығар бігі үйрек бұтты ғығар әме сүрдәғ активнайды күтінділер. Манна отын анал деріңетен үйретер осколалар бағалары білдер, үддәғі чөй үлелер келбіттерем. Ол күрдік татты ұлығын Татинский лицей атыттан күтті бұд. Габышев Эрчим лауреат, маңныги степеняк лауреат болла. Эми бос коло оғыта 11 састақ Айна Сабакина 2 степеняк лауреат болла. Онтан үйе бүлі улуғыттан Алексеева Умсура 3 степеняк лауреат болла. Жонтон улатын, бұл саспыт улатын истәғын ақсын бұл кыттачыбыт ағы йыр, ол гынан баран бігі үйерек бүт тұғығар еті білігін етен ахыр бұтым күрдік театрдақ нәхілектер бұл бігі көрек бүтін сүрдәқ интерехерге әділер. Онна наға чүгай интерехіней сүрдәқ қачыстығылақ үлелері ғыттылар. Инне гынан бастықы степеннәқ лауреат атын ылар Мариетта Бондарева. Николай Тулаханова атынан бұл народ айымнетін дейтін Толстяков атынан народный театрын
артыската кини арылы дуйда кохонунаган маңнайгы месте болла. Онтон икис местени ылла Катас народный театрын артыската Катас нехилеген олуктоого Саргылана Григорьева бейтин кохонун аган. Онтон биэханыттан үэһэдиэн номинацияга сыгыйык, бу сыгыйыгы биһи билебит, хүрдээх үчүгэй автор бейтин кохонун аган кытынна кини бейтин бу номинациятыгар мастакы степенняк лауреат болла. Сокольникова Марианна Иванова кохонун аган, Кардиан кохонун аган бу лауреат, 2 степенняк лауреат болла. Онтон чурапчы улуугар Надежда Михайловна Заболоцкая салайытынан бу тыннах тыл ден хүрдәгы чөй театр ихинен үлелере булуттан группа түмсүй бары бит. Ол жон колбор омук ола кыһыңы күнден кохонун наха чөй композиция ораны пыттар музыкалан видеоны ин бартын оран бибилинги туакка ирдебилге бардыгар эппеттир сүрдәгы чөй толору үлени ытаннар. Кинилер бу түмсүйнен агарга күлгөмүнен агарга лауреат первой степени болулар. Онтон 15 сааттан сүрбе сахагардылы Демарицын Артем ден оғу куйурду турара дені аған бу детский дом творчества сатабыл ден таттылы хуттан ақпытоғы дипломан болла. Те ити курдук бихиготтан бу усуран ағыны өссе ағыга кытты бу жаммутун бу туаққа 2 тыгынча сүрбе 1 сыл олунню ыйыгар күтебит, бихигонна төрөбүт төрүт тыл күнүгер сылын ақсын ыйтар коба чоран ден күрәхтәкпит, онна лох кыттыкыт ден эренебит. Онтон бу кыйлактар толору испехектере эпидем курдук сайпыдыр тақсыға электронный поштағы тырытықпыт, оны отын кеми күттілілі кітін білігі жа вопростардақ бұлағытына бігеға тақсағыд. Бігі өссі түгіл әйеға мақтанабыд. Бұ біліңі үйе кем, бұ хебіліңі балығынені ырақан тағаға соңысты баққағыд. Оғылыр күтін күтті үлеләңгет, оныттың жоңғытын күтті, жоны әргені күтті үлеләңгет, активнай күттіні ұлбы күтігар. Дебілеген істеқайын Гран-при Саша Винокуров. Саша Винокуров эппетим курдук ухуккоту улуус. Өймөкөн улууттан томтор орто осколатыгар веренер. Хүддәгы чүгөй чабо сәргәх кеһе. Онтон төркөк нехилегеттен кыттыбыт эмел лауреат Мариетта Бондарева арылы дуйдақ оғыс ағым сылас қары ден қоғыну ағын хетіндер еға. Жолу оймур кем барын. Умнугуппун кынды сағым, киит кере апқарын. Үйелерге уллан сүппет, күстех таттыл ырағын. Арай бүгін жиңнеқ сағым, саңа қара кыдамныр. Күнім әме сағаланан, қары кытта аянныр.
Оны кини халаячытыгар мактал болуктун. Онна билигин оттон ыллана хаджар ырылар, үгүс элбак ырылар автордара, хүрдәк элбак жонукутта үлелир, биреме тарбака баттанар бу тылга өскө кихибит болар омукола. Кини кыһынгы күнден кохонугар Надежда Михайловна Заболоцкая салаячылак тыннак тылден түмсүү кохонун көрөк кайын. Онна истек кайын. Kıhıngı semekün kelbiktик miçeren barbindi debitti kemçitik eğergir kırır bıttığı baha sırdığı ıtıhan sayıngı sanatın serenen sehergir ürün gün baraksan külümgün süteren mişiyen ulağın tumarık bığınan kılkasta tügenge en kösten astargın күндүгүн сүрәккә күйтебин саскыгын. Хатыннар далбардар, аласка коппуттар, жеңкеһен жиктилер, сандаран сырдыктар, тиитмастар иен толкуйдур курдуктар, тоңуга батылан тоңхохон тураллар. Күн таксан сыдыру, кытарам өлбөйер, Толбаны толону, толор кутуллар, сылай быт-быһынан, мыраны был чахар, кыһар от кыламтан, хар кыма кытастар. Күндү хар агорда кымнара, көлүмнен олузда керелерин, Таланым талбанна хуаттара, тырымнан сулустар курдуктар, маңан хар уанарас күліме, долгутар сүрәғи ыллата, саханы сүргетін көтіғі, сандарар сананы сырдата. Чараңа кыз кәрәхатыңнар, хармандар бүрüyen нағыллар. Тайғаға арыма тиітмастар, маңа сууланан мағаналар. Мен дайтым кыл баяр кыз хара, угуяр угуттур майгылақ, сас кәлін кығынатара, тақсабыт аламай алгыстақ. Жа, ити курдук, қас бейді ақпыт биеға кені салаячытыгар деріңнік мақтанабыт, оны өсі төгіл жолкайдан әтебет бейі әйгіні, Икки тыгынча сүйірбе бір сыл олынны ыйыгар күйтебет. Билигин студияға, кирияға бұ многогранность якутской зимы ден билден турар ырыата хуақ болбатаға, ыры ылбағай ыллыгар сүрдәғы чөйдік қама үлелі сәргәқ бағайты хыджар кейбет. Калымана Ларионова. Үтө күйінен күнді YouTube канал бұтын көрәтчілер, бейгі подписчиктар бұт, конкурс кыттылақтара, онна руководителлер. Мен отын бұл вокал номинацияны тағынан, бастатан тұран отын сүриятчылар номинациялар ғарыме координаторын өніләбідім, бастан бұл номинацияны кірдік білгендерін ұлы. Сүриятчылар номинациялары ғар меха аяр Куттах жоннор буллаги каратыттан улаханыгар дери опсая сүрбе үс саяпка кирбите. Манна жүлүр сибага үлеләтилер Саха Республикатын сурьячыларын союхун члене педагогической наука кандидата Оксана Павловна Гаврилева Айсана. За вклад в развитие народного творчества Республики Саха-Якутия Белеха Хайката, Тускул культура кинин общественный холбохуктарын салаячыта, бес киниге аптара, айымнелара көрүлген чолбон сұрыналарга бечәттенер Наталья Ивановна Руфова. Сөп. Экранга биге местелеспит. Кыттылақтар бұтын көребет, ол күрдік хәттелерден уаннаргар дери, састақтарға маңнайғы степеннәқ лауреат Нария Старостина.
2 степеннах лауреат Алиса Адамова. Бу кохон жанра. Сөп бихеха булана сахынан уонна жанрынан арахсар болар. Бу номинация бит. Онтон прозага маңнайгы степеннах лауреат Кира Сметанина, Момо района, Соболох селенете. 11-дерттен 14 састыргар дери састағы скологолоругар кохон суруyu холонутугар. Үхүс степеннах лауреат Нария Попова, мәңе қаңалас. 2 степеннах лауреат Милена Полюхова, Орта Халама района Арғақтақ бөхөлеге. Маңнайгы степеннах лауреат Арылхан Слепцов, Момо района, Соболох. Салгы 14-терттен 10-ағыстаргар дері оскола. Оғыларыгар кохон суруyu холонутугар 2 степеннах лауреат Аина Иванова Кампа, Бүлі улуха. 2 бастыгын степеннах лауреат Виктория Степанова Кампа, Бүлі улуха. Прозага маңнайгы степеннах лауреат Иванна Майорова Кампа, Бүлі улуха. Салаятчылара Марианна Николаевна Мандарова. Улахан жоңга киребит кохон жанргар. Манноттон улахан жанрга бұдан әлбақ кіттачы бар еді. Үхіс степеннах лауреат кохон жанргар Нина Полозова. 2 степеннах лауреат Анна Ивановна Егорова. 2 степеннах лауреат манна баллары тәңнәһән 2 степеннах лауреат болулар Андрей Васильевич Константинов. Онна маңнайгы степеннах лауреат Валентина Иннокентьевна Комиссарова. Прозага киребит 2 степеннах лауреат Любовь Гавриловна Олесова, 2 степеннах лауреат Оксана Егоровна Максимова, маңнайгы степеннах лауреат Капиталина Константиновна Семенова. Онна самай кракыттачы ден Хүрбәхис нөмірдәғ Надежда оғы садын етілләчіде Аделина Олбутцева. Салгы бихиги вокал номинация бітігер киребит манна сүйс оғухон 9 саяпке кирбит болан үлебит арыйда өр барда сыналахымыд. Жара кимнәк жүлір сүбәға бағалары идея тақпетіне. Этиген комус премия гран-при хахайката, саңыры кыйылаға, үрділ премия кыйылаға, Казахстанғы ұтылыбыт андойдутағы үрі күреген лауреата, үріхіт Айыллана Семенова. Қатастағы оғы искусстватын жетін ұхуячыта Анастасия Дмитриевна Ахлопкова. Саха Республикатын культуратын үтелі ғылахеті. Саха Республикатын профессиональны өріқтәхінің туйгуна, үрі күнін аптара, мелодист Алексей Кириллович Калининскай Лунқа. Манна бардақпытына үстерттен 6 састырғар дері оғыз адын ұхуянын итілләтшілері. Болалар так, 3 степеннах лауреат Виолетта Степанова. 2 степеннах лауреат Элина Иванова. Маңнайгы степеннах лауреат Агния Стручкова. Онна була бу солисттар аталадым. Билигин малые формы ден дуэттар, триолар, квартеттар. Тоқтаргар киребит. Маңнайгы степеннах лауреат дуэт Вера Ханхатова, Денисюк Ева. 2 степеннах лауреат трио күнчәннер тыллыма мәңе қаңалас. 3 степеннах лауреат Архипова Нюргияна, Иванова Сандара татыйық дуэттара Нюрба Қаты. Ансамбльларға киребит 3 степеннах лауреат подготовительная группа номер 2 Baby Stars Сунтар. 2 степеннах лауреат ансамбль «Улыбка», детский сад номер 104, Ладушка, город Якутск. Маңнайгы степеннах лауреат Хотугул Сулысчаннар, Өлөн, Улуға, Эйик, селеннете.
ona bu oğuz adın itilleçilerin ihiger. Kim kılan bir ihi ılbıta boloy dir bolak bıdına Grand Prix Можарова Коралина Жокускай Корат. Күнді көрәчілер білеген бігі Можарова Каролина ырытын істен ahық бұд. Сөп. Бігі конкурс бұтығар сүйіс оғын 9 күттачы саяпкатын бердеген әтен ағар бұтым күрдік. Саха Республикатын арас мұнықтарыттан жәрі Можарова Каролина ырытын істеқайын. Наха чөйрәне истен ахарды бит, салгы хәттеләрттен онаргардылы скола састағы оғыларға киребит, солистар. Үхі степеннәқ лауреат үрдікатынылар Кристина Латышева. 2 малжағыр сколатын хаңалас улуға. 2 степеннәқ лауреат Свинобоева Нарияна Мая мәңе хаңалас. Маңнайғы степеннәқ лауреат Артур Вензель Ортосурт Горнай. Ансамбльларга киререк болақ бұдна 2 степеннәқ лауреат вокальная группа Күлімчәне Беляева Милена, Коркина Иоханна, Месникова Күнней, Осугур Чурапчы. Маңнайғы степеннәқ лауреат ансамбль Хоглинка Мома. Оннарттан 14-тергер лысастақ орто вернәчілерге киребет солистерга 3 степеннәқ лауреат Табунанова Уйгулана Томпо Кирес Қалжайы. 2 степеннәқ лауреат Лаптева Женя Орто Халыма Сылгы Тарбехөлеге. Маңнайғы степеннәқ лауреат Шура Осипова Хатас. Ансамбльларга уна кыра формаларга кирдибет 3 степеннәқ лауреат Мичияне Дуэт. Орто Халыма района Орто Халыма Кората. 2 степеннәқ лауреат Квартет Аллахыя Аргахтақ бөхөлеге Орто Халыма. Маңнайғы степеннәқ лауреат Сардангалар бөлік Хаңалас улуға. Мәңе Хаңалас улуға. Салгы 15-терттен монағыстарғар лысастақ солистерге киребет. 2 степеннәқ лауреат Шульган Анна Орто Халыма Кората. Маңнайғы степеннәқ лауреат Захаров Михаил Үтік көл Татта. Ансамбльларга маңнайғы степеннәқ лауреат Дуэт Гармония Среднеколымский район. Онна бұ оскола оғылыругар опсай. Кылан Бриз Гран При Буалла Сулустан Капырин. Хатас Салаячы Татьяна Окорокова. Сулустан Капырин ырытын истехайын. Уапсайы бихехаттон бұ оскола оғыларыттан сүйісчеке үлі кирбите вип болағана
Bu min laureatları atlatılası mına Grand Prix'ları ehgi kirengit saytında Instagram'ı tıgar kirengit diplomanları körüyor kutunca buna kimden çok nominatı olsun körüyor kutun sepona kas bilgi gidiger bihigi Rasul Kalan emiye ıtatılıq bıd. Bu kıraqbet bihene mangnaygıtın ıtıllar bolan atın kıra toğamete takı yemin. Söp Sulustan kapırını reta kelle istiyakayın. Kapırın ıratın istene hardıbıt. Salgı bihigi ulahan John kategoriyatыгар киребит. Манна солисттарга үһүс степеннах лауреат атын үрдүк атынылар Елизавета Прокопьевна Березкина нуарагана меңе хаңалас. 2 степеннах лауреат Мария Романовна Егорова Усалдан. Маңнайгы степеннах лауреат Егор Сазонов Орта Халыма. Ансамбльларга лауреат үрдүк атынылар Айыллана вокальный ансамбль. Кебәй улуха сайылык. Уанна улақан жоңы. Кылан берихи гран-при үрдүк атын ылаллар Александра Петровна Владимир Васильевич Кузьминнар жекергенлерин дуэта. Күндү көрәчілер ытык жоммут ыраларын истен ахары қайын. Бу кинилер ыраларын әлбәқ Джон сөбілен, оттан инстаграмға коластағын ыппыппыт, лайк бағата кәлбит әті. Тоқ... Намынық нарынық қардың барлыға Сырдата сынната тула барбайға Үйрін қарын күйлен тәлләға
Kar boğu karlı birini soluyor. Kimere içere buhari Олы сүчейрені істен ағырдыбыт, қалғы бігі анал аттарға керебет. Самай кыра кыттачылар, анал аты 2 кырачанар үллестелер ол күрдік үс састақ Мия Жиркова, онна үс састақ София Назарова. Бігі Инстаграм сетімбетігер коластағын білдер біппет ол күрдік приз зрительских симпатий дейін анал аты бұхарары бұд. Манна мия олы сәлбәқ кыттачы болан бігі тоғының арарталаты бұд. Састарынан. Жыры ол күрдік детсат састақ оғылырға 264 кола хүқымыян Сулусчан орто группа ылар. Жокускай корат сүрбе бір нөмірдәқ кәнчәрі оғысадын вокальный ансамбла. Осколо оғылырғар сүйіз бейін сәтті коластақ Артур Вензель, орто сұрт Горнай. Оны олақан жоңға сүйіз Джордан 2 коластақ Надя Диаконова, кәбәйі Тыя. Салғы онаттан бітәхек номинация бұд. За лучшую авторскую песню ен бастың авторской ыры аналатын ылар Уйгулана Табунанова. Крес қалжайы Томпа Улуға. Бейтін айбы дырата Саңақар. Жыры күнді көрәтшілер бігі күйілақтар бұтын она номинанлар бұтын өсі түгілі дейдік істейінік ағардалі бет. Кім кыттар бұт бағалысты құмайуман өсі дағаны жарықтанан үйінен сайдан ехін өсі де конкурстарға кыттан бәйғатын көрдірі құткен әрінәвін. Оны бұл студияға салғы үңірабын видеография номинация координаторын Евдокия Ефимовна Семенованы. Ütü kehenden kündü körətçüler, mine hiyaka videoklip zime isniye geden kürek tümügün bilhinlerim ol kurduk. Bu kürekka suntar gornay ühe bülü, muama, orta halıma bülü, nam usaldan ölen ulustarıttan, jokuskay korattan, onna katas nehle getten, uopsaya tördon üle kirdem. Bu kürekka jüllür sübenden üleletiler, Sakha Respublikatın kulturatın tuyguna, Kultura ona Искусство колледжин преподавателя Роман Афанасьевич Габышев. НВК Sakha линейный продюсера Сардана Александровна Аумукова. Sakha фильм кинокомпания документальной кинелерин режиссера Сардана Валентиновна Старкова. Жәхеди күрдік экранға бағалыста бігігі кайылақтар бұт аттарын көрің. Гран-при ат қағайынынан болулар Сунтар Улуыттан Виктория Ивановна Майтохонова, Мозаика ансамбл. Лауреат первой степени Хунтар Улуыттан Людмила Николаевна Пустолякова. Лауреат 2 степени Нюргугун Дисат Белемнени Белегун Оголоро Хунтар Улуға. Онна 3 степеннях лауреаттар күбәйе бөлөк Хунтар Улуғын бастакы нөмірдәқ осколатын, өрене бастакы класс өренәтчілері ыллылар. Бастакы степеннях дипломан үрдігатын ыллылар, қатас нәхілеген сайдам ансамбыла. 2 степеннях дипломан атын ыллылар, Горнай Улуғын бәдігестәқ орта осколатын өренәтчілері ансамбль мичие.
Үһү степеннэх дипломан атынылла үөһэ бүлүүттен Маргарита Егоровна Савинова. Номинация «Гармония». Жокускай корыттан Екатерина Андреевна Иванова. Лучшая операторская работа номинацияны ылла. Жокускай корот 19 нөмердәк Жокускай кордос колатын төрдүс быкылаһын веренәчиләре класс лаячта Акулина Афанасьевна Борисова. Лучший сюжет номинация атын ыллылар Мома районун чумпу кытыл нехелегиттен Юрий Алексеевич Слепцов. Номинация «Самый оригинальный видеоклип» Мома районун чумпу кытыл нехелегиттен ансамбль Мишель Салаячы Нюргяна Егоровна Гуляева. Номинация «Лучший творческий подход» Оленевский район, село Эйик, руководитель Васильева Вера Вадимовна, Кытачита Влада Быканова. Жехиди курдук күндү көрөтчүлөр менен эхиеха видеоклип күрөгөн түмүгүн билихиндердим. Онтон билеген эхиеха анан Виктория Майтахонова ансамбль Мозаика видеоклиптарын көрөкпүт. Күнді көрөчүлөр манан биги многоградная Якутская зима ден күрөктүгүн битеребит. Эхиехана саганы үчүгейи үчүөнү багарабыт. Көрсөк кадери.